Ketheka mutegerio Weru TV na nguchokire nkatho chia mwanya no tuboko na kanya gakwatana batu kindeto chietu chia Weru tha mwanja unibitwa Winnie Kingiro. Tukiambiriria ni ati bamwe bantu bakuru kuma mwathi barombete ngavana Mutumantu Ethingia ubatetheria buraba komba kwithira bakiruta maiti ya Title Dance Church ya Miunda na bo inonto Miunda Kathomba nithirite kionekana ina mathina ya maingi. Nicholas Jabari na tuambiriria chio. Bamwe bakuru kuma antere echa amwathi kirigwandi ya amwathi ibebumirite na kuromba ngavana Mutumantu Ethingia athingatirie kona ataito irabane kero echa menda ayayo ikuthina mbe na kuruthirwa marekebisho no ntijitwekite kinyamara warira kinya kuri na akuru bamwe bathire ekotini kubinga untu ubegi gutumira menda ya section 2B na mwanka athaino menda ino titumika bakiuga igamba riri batiri kwithirwa rikithirwa kenda mende tumika kuromba Ntu Ethingia tendi yetu ya amwathi mutuate amwathi ndariri amwathi ndete ondri na amwathi yongwa teituira twathanirwe ite tutethachia ne ite rutangui ko ne to muromba arombe class program ye kuno etutethie nonto teito cieto na ari guthoma te kwa miunda yetu era turiri muntu ara munda yake yuri te oteito eke guthoma ko tu ithinene amwe bathanya thiyie kuthia kuthia ngabana ito kuromba wo ingilia ta tikenda ngaba teithio bwo bwa anto anenge teito te bwo ngabana abengi bazana nya komi abengi bazana nya bekola dai uingilie wo no bise we land no tonyoni bise na manto yayo mo mwanya tutazia ngabanda ndate tubwezwa amwathi tu section B era yaromerwe ne anto bathatu para pinga ngwite garito mbere itete mbere nuntu ora babwithitio finance bwo bongwa e ambaru baende kotini na mwanka inde tu nankurukia miaka eli section new ite no tibu anto bomba kwithwa ate kuendelea manto ne amunda bomba witethia kwa hivyo tukuromba uingile onto bu kwa dhati kagitani wakui bachoketie nkatho no nto baetagaria aria ngavana ojo anjirite kuonekania na kuthondeka ithima byo bethukite nterino chia mwathi warira nto baithirite bakinyamarika muno ikona arujira kunywa ndu cietu nirari ru kwama na rindi ni itara kiangasi anto betu bakura thina muno mwekuru ari thangika na mutungi kuma kwage musia ta kinya kilomita mwaso wete rui nonto kinya rwatura rwa mbesa ndareke kinya ithima ibi wete andu braba lori barona rui ruongo bakireta rurera to nyana ntuku yire na rute kwana thai rui mbo zono cha nyadere no ndo urembeka kate kubangania wona mbo zo zangone kona rui ito kura ngaba na siomie andu banyo to kware to thai to konekana to kwaria nwe na araibiru na etegiria ndu akaibwithia mantu na yantuthi no nto bakwithirwa ambaru rui rwa ambaru rwa thoki ni oro rwathiririe kubwithwa na arua ni tweterete macini ni kenda yita kambo ni ngwitigiria yauma kambo ita itho na yauma itho ikena mamwanka guka kubwithia rui rura rungi rui nao kuma mwathi Gembe North Nicholas Jabari. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Mudige noretie rutere rurega na thirikari kwaraniria na thirikari ukonia mantu yarabaina thina yo bakwenda yethira yechwirwa ntaira ariwa maandamano yara ya kwirikana yakethira yetongerwa ni kambi ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ya chokia nyumo uchumi bwa nthiro ya Kinya na inya kureta gasagasa nthirone. Ningo request andu arima guvora maandamano ningwenda kumaririkania maandamano ma india ya njensi ciana cietu na eri ciari tu ciana ke ciauragirwe supermarket ikewa ikivunjwa ngari ingi ikivunjwa ciana cietu na ciana ke ciandikitwe ikitigithwa wira koguo ninge request opposition metikire ucuthandaya roko na thirikari na njenda cio nigetha ciegue no either nikuga itikwegua ningwera kumarikania ngeciria maundu mengi mekikire ria maundu macio maoka ngiaga economically wana thirikari nivo na vasi irute wira tondu tungitweka no vanini migomo ndigatethia na twiga kinyeria siasa wana thirikari ino nene ya Kenya Kwanza igwatente vamwe na thirikari ya ODM niga kinya vandu uge ni kwa twalivanire ni kwa andu matugirigiririe kuoni nguria thirikari ive na vasi irute wira ni turete maundu mengi muno ningo request andu amari ofro maandamano mesi ofro agenda mageka campaign cio ria igauka ukinya makauga agenda cio ni riku no ndongitwika ingo cionthe ni maandamano ni migomo tadu ngenda kurikania andu county 47 county ya Embu ni aumere muno overall wa supermarket yesi avunjirwe ciana cia tunana ikivutwa ningurikanginya ofisi ya KRA giyo kithio munde ane makithi kuri tax
mathi kundu kuracataki. Na musiasa Alhaji Mwendiana atarĩrĩtie kulingana na bura siasa cia Meru ikariga iteneka kwina antu bathatu marabati batere kwendia sera cio kia Meru hari wa munya kiraitu na mithika ibethirite beitene bia gisiasa wankulukia miaka 20 akiongela barabe kiotongeria ibabatere kwithira bakewete yo na marumi ya tethira yetethia Muthuri Murioki no ina riboti iyo. Alhaji Mwendia ura no mwa siasa ndene kaunti Meru augite nandi kwina siasa bathatu ario kiraitu murungi Peter Munya na mithika Nturi bathikwitie baciendete burukira Meru nondo kwa miaka rabetho bakithurwa ngugi ciao kibo bathatu ikionekana tuteko nindi kwerwa kiraitu murungi no gichiacha tuteko nindi kwerwa Munya no gichiacha tuteko nindi kwerwa mithika Nturi no gichiacha itobuije na turabwa ngugi no twe tutamakira ngugi ewe dafa guteko nindi gutwira igwa ukenda tukwakura John twarende itokuije itokwete ngugi gutwe ntutete ngugi nkurukia miaka 20 no tekore njingi uraumire kwa witobuije buinde urabomba kurita ngugi enda kwekele komakene muno ne kuona irumbire bikitho bikirumanwa muno gisiasa cia Meru onto barabote bati muno irumbibi bikiumekia siasa baba eguru tukweta tufa ote muntu tokongania TCS te gavana te nani gote muntu tokongania medho, which is a very dangerous trade. Okedra mutuma gavana atena maana kirigwe te muntu okedra CS te muntu no muntu kirigwe kire antu bau karana bono muntu kirigwe nandi akwe musiasa ura onde o support morengo ja one term two term kana onto bongi adebiri kwedo akirumwa no kuga one term no nge akuga two term ne akia kila muntu is a democratic right muntu na uga kewa kwenda gatesu shongi urongi mutume ndakie kurunga mau arungi two term na iteto komwera mutuma ndiorete interview bie nau weje na bio kinyo mwithra state house nagwe we nakie kuga one term igwa wijimbie gutuma uga one term totigeni these very dictatorships atira uga two term no kirira na ibanga wa uga one term imbokirira na ibanga. These are shallow very dictatorships na no monka twithirie kuringana na Alhaji awite na ndio tongeria burionekana buri igembe na thinire kuoneka mwigembe wengwa no kairira muko thine mwigembe ikethera mwigembe ongi itoboete kanya no tongeria buri nabu thina yenu na rire otongeria bugaukira bukethera buri tikwenu ne mwigembe ongi tije igete kenge kireke buguchwa bwena gete karieni gete ntije igete kenge kireko kubuguchwa. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutiro Kangangi. Na nendi kwina wirigiro kia kariba kumegembe Central muno barabatura nteririte na stima nyuma ya mubunge Dan Kile kulwamira wikirobo stima ntorene mwanya hamwe na nterira gutithirite kwina stima kakaita ne hamwe na ntura ya makuki ani kia kaithamba matirine na inge iribadhiolonkirite. Nyuma ya gwetere gitarira ja bari mundune na ndi ntura inyingi gishoneke obunge kia igembe Central ni kinyiri stima na inge igakinyirwa bone kumana na brand jo makingi nkunju na transformer irirete tuwe imobunge wa gishoki ndani kiri wa karitho ale bitomete toya nonto wa mendelo ya mwesimi wa ndani kile na toyete kurare toereto na inya sana tukiwa no tuta no tutukwambiria kuona mathithio yawe yara mendelo yawe yara atureterete rwari atutoraitwa katwete tukaithwe njwire twaitha sukeike kana lare ina tweta kwithwe njwire aya ana beto kindene kizomo batu turora tutatu ntandikira stima iji kombithia kali mauntuni mwanya ya kimoturire na kuringa na bisa wa CDF wegi mantu ya stima gishoneki Jerovano Mwangi aliuga mrandi jo ingogi ya mubunge ndani
kiri na tia ngavana mutumanto ithinkia ndegwika ithekira thiri na gukimenyekana gatio iciere njau inda olela semitamro ne ndona account ya excellence the governor hapo sete ati noreta ikingi stima amako na ibadu twaretera kulogira mubunge yetu ndani kile na yana trailer ya tore ikingi amako na yetora bingi byo kona tukinyete rware lakini akola kaidamba muntu nari tengoekera tukumenya abatire kurita mubunge yetu kumeima ake ya stima na nanjirite ngoeke no mwita mzuri kama neto no manto ake ya kuinja roe na asumi kuinjira nto betu roe kwebo akola kaidamba kwina thine roe we na mana itiro anda ro nje akongolo nje mwane kanjirera kwina thine roe na njira nto betu ithima bibi nje bone kwa kunyira roe manto asima yoburu kabisa Gembe Centro natire mheshimiwa ndani kile uro turete vitu kuona kana tanto betu bugua manto ya stima ya national government na rera mheshimiwa kile ambiririe manto ya kulobe stima iyi twethinge nya taritini that means ate baikuya akiya kuwa manto ya stima no lobite whereas the whole world ni kuona ora ambiririe kulobe manto ya stima mheshimiwa kile mutumanto ithingia batu itukura thina eroi MP eto tumwenda na tumumankira na itutamu otureta stima nawe ngavaneto euturiyo mena nya tugundi toi Dennis Mugendi, Wero TV, Gembe Centro, County ya Meru. Iboya Dennis Mugendi na iboya mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu atonekanya kunogo kanini endu ituchokirete na ndeto nkuluki ugeta kuraya. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Tukuwate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na maguricha tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu chiogoro na chio ntuko chia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu chiogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cha muthenya mwanka the mwana nusu chiogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwo ikurigitwo ndagitari utegucetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thatu ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719
223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Teke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju Jwambishori kuma nice rice millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.